Mu mateka y'ikoranabuhanga hari ibihe bike cyane byahinduye isi mu buryo budasanzwe. Hari igihe telefone yavumbuwe ihindura uko abantu bavugana, hari igihe interineti yaje ihindura uko abantu babona amakuru, hari igihe smartphone yaje ihindura ubuzima bwa buri munsi. Ariko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022, isi yongeye guhura n'ikintu gishya cyateye benshi ubwoba gitangaza abandi, kandi gituma abantu bibaza niba ejo hazaza h'abantu n'imashini hagiye guhinduka burundu. Icyo kintu nta kindi ni ChatGPT. Mu minsi mike cyane nyuma yo gusohoka kuri tariki 30 z'ukwa 11, abantu barenga miliyoni imwe bari bamaze kuyigerageza. Mu mezi abiri gusa yari imaze kugera ku bantu barenga miliyoni 100. Ibintu byatumye imwe muri application zakunzwe zikanatera imbere cyane mu mateka y'ikoranabuhanga. Ariko se ChatGPT ni iki? Yakozwe ite? Ni bande bayikoze? Kuki yahise ikundwa cyane? Ese ishobora gusimbura imirimo y'abantu? Ese ni amahirwe cyangwa ni ikibazo gikomeye cy'ejo hazaza? Mbanje kubasuhuza abakunzi bacu wa Plan B FM TV. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru ndende kandi yimbitse y'ikoranabuhanga ryahinduye isi mu buryo butunguranye. Mbahaye ikaze. ChatGPT ni porogaramu y'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se AI mu magambo arambuye Artificial Intelligence. Ikaba yarakozwe n'ikigo cyitwa OpenAI. Iyi porogaramu ifite ubushobozi bwo kuganira n'umuntu mu buryo busa n'ubusanzwe, gusubiza ibibazo, kwandika inkuru, gukora emails, gutanga ibitekerezo, gufasha abanyeshuri, gusobanura amasomo, guhindura indimi, guteza imbere business no gukora ibindi byinshi cyane. Ijambo chat risobanura kuganira, naho GPT risobanura Generative Pre-trained Transformer. Mu buryo bworoshye bivuze imashini yatojwe ku makuru menshi cyane ku buryo ishobora kugusubiza bitewe n'ibyo uyibajije. Niba umuntu ayibwiye ati nyandikira inkuru ivuga ku buzima bwa Nelson Mandela, ChatGPT ishobora guhita ikwandikira inkuru mu masegonda make cyane. Niba uyibajije imibare ishobora kugufasha kuyikora. Niba uyibajije iyindi nkuru runaka ishobora kuyikwandikira no kuyigusobanurira mu kanya gato cyane. Ibi bikaba byaratumye benshi batangara bikomeye. Mu mwaka wa 2015, bamwe mu bantu bakomeye mu ikoranabuhanga ku isi bashinze kampani yitwa OpenAI. Muri bo harimo Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever n'abandi. Intego yabo yari ugukora Artificial Intelligence cyangwa se AI izafasha abantu bose aho kubangiriza. Icyo gihe abantu benshi bari bafite impungenge ko AI ishobora kuzaba ikomeye cyane igateza ibibazo. OpenAI yatangiye nk'ikigo kidaharanira inyungu kigamije gukora ubushakashatsi no gutuma AI ikoreshwa neza ku isi hose. Mu myaka yakurikiyeho OpenAI yatangiye gukora amamodeli atandukanye. Mu mwaka wa 2018 yasohoye ChatGPT ya mbere bise GPT-1. Mu mwaka wa 2019 iza kuzana modeli bise GPT-2. Mu mwaka wa 2020 haza GPT-3. Iyi ikaba yaratunguye isi kubera ubushobozi bwayo bwo kwandika ibintu bisa n'ibyanditswe n'umuntu neza. Ariko icyo gihe nubwo GPT-3 yari ikomeye, ntabwo yari yoroshye kuyikoresha ku bantu bose. Hari hakenewe ikintu cyoroshye kandi buri wese yakoresha. Aho niho ChatGPT yavutse. Tariki 30 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022, OpenAI yasohoye ChatGPT yuzuye. Iki gihe ni kimwe mu bihe by'ingenzi cyane mu mateka y'ikoranabuhanga, kuko ChatGPT yafashe ubushobozi bwa ya modeli bari baherutse gukora ya GPT-3 ibushyira mu buryo bworoshye cyane bwo kuba yaganira n'umuntu. Umuntu yashoboraga kujya kuri website akandika ikibazo igahita imusubiza nk'umuntu kandi mu masegonda make. Mu minsi 5 gusa ChatGPT yari imaze kugera abayikoresha barenga miliyoni 1. Maze mu mezi 2 gusa ChatGPT yari imaze kugera ku bantu bayikoresha barenga miliyoni 100.
bituma iba application ya mbere yateye imbere cyane mu ntangiriro zayo kurusha TikTok, Instagram na Facebook mu ntangiriro zabyo. Benshi batangajwe n'uko yaganiraga neza, itanga ibisubizo bifatika kandi yandikaga nk'umuntu neza. Abanyeshuri bayikoresheje bakora homework, abanditsi bayikoresheje bashaka ibitekerezo, abacuruzi bayikoresheje bakora marketing, abakora coding bayikoresheje gukosora amakode. Mbese mu buryo bwihuse cyane ChatGPT yabaye ikiganiro ku isi yose. Mu kwezi kwa mbere internet yari yuzuye abantu bavuga kuri ChatGPT gusa. YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, hose abantu bavugaga uburyo yabafashije cyangwa ukuntu yabatangaje. Ushobora kwibaza uti ese kuki ChatGPT yakunzwe cyane? Impamvu ya mbere ni uko ChatGPT yoroshye kuyikoresha. Ntibisaba kuba uri umu engineer cyangwa uri umu programmer wabyigiye. Wowe wandika ikibazo igahita igusubiza, nta bundi bumenyi buhambaye biba bigusaba. Impamvu ya kabiri ni umuvuduko wayo. Ibyo umuntu yamaraga amasaha menshi ari gushakisha kuri za Google n'izindi mbuga nkoranyambaga, ChatGPT ihita ibigusubiza mu masegonda make cyane. Impamvu ya gatatu ni ubushobozi bwayo buhambaye. Ishobora gukora ibintu byinshi bitandukanye kandi icyarimwe. Ishobora kukwandikira, kugusobanurira, kukubaza, guhindura indimi, coding n'ibindi kandi mu kanya nk'ako guhumbya. Impamvu ya kane ni uko yatumye abantu bumva ko ejo hazaza hageze kare. Abantu benshi bumvise ko AI itakiri inkuru yo muri sinema gusa, ahubwo yabaye ikintu cy'ukuri mu buzima bwacu. Maze tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023, OpenAI yasohoye modeli nshya bise GPT-4. Iyi version ikaba yari irushijeho kuba smart kandi irushaho gusobanukirwa amabwiriza, kandi ikaba yarakoraga neza kurusha modeli bari baherutse gukora. Iyi modeli ikaba yaragabanyije amakosa yakoraga kandi igatanga ibisubizo byiza cyane. Iyi modeli nshya bise GPT-4 yanatangiye kugira ubushobozi bwo kwakira amafoto mu buryo bumwe, bivuze ko yashoboraga gusesengura ifoto cyangwa se document uyihaye ikanayisobanura. Ibi bikaba byaratumye ChatGPT iba umufasha wa buri wese muri twe ukomeye buri munsi. Mu mwaka wa 2023, OpenAI yatangije gahunda bise ChatGPT Plus. Iyi yo ikaba isaba subscription yishyurwa buri kwezi. Ibi bikaba byarafashije OpenAI cyane kugira ngo ibone amafaranga yo gukomeza kubaka systeme zikomeye cyane, kuko gukora AI bisaba seriveri zihenze cyane n'amashanyarazi menshi. Hanyuma ibigo byinshi byatangiye gukoresha ChatGPT mu kazi, mu kwakira abakiriya, mu gukora inyigo, mu gukora ubusesenguzi, mu burezi n'izindi secteurs zitandukanye zo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu mwaka wa 2024, ChatGPT yari imaze kugira abayikoresha barenga miliyoni menshi ku isi. Website yayo yabaga ifite visits zigera kuri miliyari nyinshi buri mwaka. OpenAI yabaye imwe mu bigo bikomeye kandi bifite agaciro gakomeye cyane ku isi kugeza n'uyu munsi. Maze amakampani menshi kandi atandukanye natangira guhatana mu gukora AI. Urugero, Google yahise isohora AI yayo bise Gemini. Microsoft nayo ishyira AI muri Bing no muri Office. Meta nayo itangira gukora amamodeli yazo. Ibi byerekanye ko ChatGPT yatangije intambara nshya y'ikoranabuhanga. ChatGPT yazanye amahirwe menshi cyane. Mu burezi yafashije abanyeshuri gusobanukirwa amasomo, mu bucuruzi yafashije abantu gukora business plans no kwamamaza, mu buvuzi yatangiye gukoreshwa mu gutegura amakuru no gufasha mu bushakashatsi, mu itangazamakuru naho ifasha mu gutegura inkuru. Abantu benshi bo muri Afurika harimo no mu Rwanda batangiye kubona ko AI ishobora kubafasha gukora imirimo myinshi kandi vuba. Ariko aho amahirwe ari n'ibibazo biba bihari. Abanyeshuri bamwe batangiye kuyikoresha mu gukopera examen cyangwa homework, kandi hari impungenge ko ishobora kuba itanga amakuru atariyo ijana ku rindi.
Ikindi hari n'abantu batangiye kwibaza niba utuzi tumwe na tumwe tutagiye gushira. Urugero abanditsi, abadizayinazi, abatransilators n'abandi bafite utuzi dutandukanye batangiye kugira impungenge ko AI ishobora kubasimbura. Ndetse bamwe mu bayobozi bakomeye ku isi batangiye gusaba ko hajyaho amategeko n'amabwiriza agenga AI kugira ngo itazabateza ibibazo bikomeye. Wakibaza uti se ChatGPT cyangwa AI izasimbura imirimo y'abantu? Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ukuri ni uko hari utuzi tumwe na tumwe dushobora guhinduka cyangwa kugabanuka. Ariko kandi iyindi mirimo mishya ishobora kuvuka, nk'uko internet iza yishe imirimo imwe n'imwe ariko igatanga iyindi mishya, na AI nayo ishobora gukora nk'ibyo. Abazamenya gukoresha AI neza nibo bazatsinda kurusha abayirwanya. Abahanga benshi bavuga ko imyaka iri imbere izazana AI irushijeho gukomera. ChatGPT ishobora kuzaba umufasha wa buri muntu mu kazi, mu mashuri, mu buvuzi, mu bucuruzi no mu buzima bwa buri munsi. Ariko ikibazo gikomeye gihari ni iki ngiki: ese abantu bazayikoresha neza cyangwa bazayikoresha nabi? Kandi ikindi kibabaje cyangwa se gishimishije ku ruhande rumwe ni uko AI itazigera isubira inyuma. Mu gusoza, mu myaka mike gusa ishize, ChatGPT yavuye ku gitekerezo cy'ubushakashatsi iba kimwe mu bikoresho byahinduye isi yose. Yatangiye kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022. Ariko ingaruka zayo zahinduye uko abantu bakora, uko abantu biga, uko abantu batekereza n'uko babona ejo hazaza habo. Ese ChatGPT izahindura isi nziza kurusha uko imeze cyangwa izazana ibibazo bishya? Igisubizo kiri mu maboko yacu twese. Kandi ikibazo si uko AI iri kuza, kuko yamajije kuhagera. Ahubwo ikibazo nyacyo gihari ni iki ngiki: ese wowe uzayikoresha gute? Ndabashimiye bakunze mwese twabanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakarasi. Ciao ciao.